Studio4 OneMajority Pina subscriber ma masai page ma I'm now do ele my video aiza studio ga te lungzam ma ronda masai studio lamja mi pin sam ga radle aiza na bu power source buda 150 ah go luminous battery masai na aiza te zamban inverter aizana 825 volt gu microtech gu inverter aizana studio ga tailongda light wang makloga gu backup angya design tailongle na studio long kima gu daiza ai pose na studio gu mixer main mixer da masai na audio interface recording vlog choir recording main there's a choir recording ga tela brand na soundcraft aga manglugo soundcraft signature 22 multi-track as a channel 1 to 16 sudah channel look at na recording masaya 16 track recording look at na teu do diga mixer da apo aja hawa cable apo ya na laptop ka aja connect ko da aja apo mixer na women mixing mixer audio interface recording diba project diba tekloga tega aizana M audio BX 8A model da aiza model studio monitor kyata aizana second monitor aiza M audio monitor da maka lain razam za apo monitor na kaida zaina aiza zaina nectar gu MIDI controller aga bu pezingo da impact LX61 plus aiza MIDI controller da ai pogna music programming te me talaina te da aiga laptop control te rangga keyboard aina bu mouse da aiza laser key station mini 32 MIDI controller saiba portable teba controller da na ga kame ke raisa na power extension cord langwi board langwi monitor hang masa laptop hangga mixer hang tapa aiga UPS cat aiga te da po intake su UPS aiza na power backup laptop hangga backup te da apo ramga microphone masana cable bu accessories rama za kaida zaina aiga audio interface kat saiba individual recording gu za taipaga aiga Behringer guda model zana Genix 302 USB aiza USB mixer masana audio interface masana sound card helu bida aiza audio splitter online na luba input cat na out menu aiza pedal diba audio splitter kata apo ramazana backup data backup teranga memory storage drive ramaida aiza electric guitar gu analog pedal joyo aiza distortion pedal kerle electric guitar type loga recording loga tail diba pedal kata aiga gu guitar pick na string winder kaida mouth organ swan gu harmonica aiza C standard C key gu da design aiga
Battery power aja battery pencil battery lamui game ba aja cable na ko point na tela ai apogu nuka alamugu monitor gu pair ai laser lamui da aja agu right side gu pair da ai na aja studio gu headphone na monitor teba audio technical gu headphone kada apo zana ro chuja recording table ga masa mixing table ga te long bagu headphone da ani te loi lu ba mix te loi lu ba kan king headphone na cham la re da ai ga DVX wo drive rack ana live sound system manage table venue 360 crossover digital crossover te la mui recording te viena kana aya te lo makta Luza aja speaker alto gu live sound class te bloga te long ba alto TS315 aja active speaker da alam ne repair kana ja kai lamui aja agu room ga ka controller aja recording te bagu basic masana bamba equipment sa cables pasa kai lamui alam camera stand tripod kala mai ga emergency light na kaida room masana mixing room gu wall ja gu maza ga te waida ai paper black color no za form alam za sing gu da entrance ko to kang gu da na ka ko beram ga wooden single panel na kaida aiza naka mixing room as na recording room gu setup is a basic dele iza na telung za iza apop leba ta orang ida agu side table ida ma floor ani gu traditional rahat ku kasing masana mat aina taida apos loi zaina lungki me go zaina aga switch board la mai lungki me light perangge ani perang leda aiza recording za vocal luba butta aiga microphone setup te la mui microphone mo ploga ina te kan kebe guitar aiza studio ga guitar cat runa le ite bambe ai na na chizambe guitar da simple aiza square gu series stratocaster fender square gu pasi ngapa me ai sai ngala liu aiza apple guitar na suza recording playing ga electric guitar gu playing ga po guitar uza teda apo panel aiza mikwa kakawa bigesina control ter hanga absorb ter hanga teda ina panel wiluza customize teba panel le aya english tsai ve kalam ya kana ana gutsum mundai minge aiza apo vocal booth ke mikwa kawa mak rangge suja te lungle apo stool ke kana zum kana aga madai lamui taulu za te neba artist manga hamadai goma taulu ve lamui microphone rama cover te wala ta aiza C2 Behringer gu microphone da ai pu pop filter musa windshield kai nam beda pencil type condenser microphone da aiza sensitive ter sona phantom power te magna lock connection ga da an ka bu cable connect ma da recording ter hanga line masana artist song blona te weda aiga main microphone
men ma ki lang le za padung ro ga cat ai le za cat ta pe ku tas na ma ma nga cover te da model ai za no me AKG C214 condenser microphone ai za ta agu lam audio interface ka connect we lamui solo artist ramazu recording terange ba ai za pop filter masana tingkai kamrange ai le za dynamic microphone dung roga inet tenki lama microphone da ai le AKG sing divise china bu level ngo pata da AKG u D5 model microphone i ka sang vai cat le kan dynamic microphone dung roga ai le za microphone cat kai lamui line cat ka microphone ma dai kai da second row wang dai za na ai le za microphone kai lamui ai za dynamic microphone ai le za Sennheiser microphone ai ga le za condenser microphone cat ai kai dai da models CAD ZXL series ta number exact kang ta da pom ai le za sensitive te ko sang da microphone cat ta i te nak wang di da za zu nga ka sang ba microphone cat ta alam le ai le za microphone cat ai za JTS go za try ta ranga TK350 GTS ko microphone kai lang mai ai ja ai le jak nuka same microphone da Behringer ko C2 pencil type condenser microphone user kai le ai ja chai na sap bong da ai po ga puni board ma te ba ya yellow carpet mat kai ba chi ga sap lo ja hamadai pa chai ga sap masana ga pasoga hangmadai sap heza te range eren ste wa le ga choir recording te bloga hang kya thang na na te na pi ko ta za lu kana hang ta sat me hang kare me na sabud lubui na hang kare ka na le sa lubui microphone ta sat kai la da bloga hang kya ko lu le na lo kya mi na hang ta sat ai za te rang ji na kai da za iPod setup ngena sablu za alama mixing mosana controller room ma za face te ra changuda ya glass kai lami na ya go focus like lyrics me pirame ma chaina video shooting me te vloga ina nga do ranga like ai kai da room barangge ai za microphone go langda coming ke jaina microphone amplifier headphone amplifier lamui age model camera focus data okay ai micro m ion Behringer go input cat output madai ai te da ai gina power lo na ai za pogo adapter da kana la ma power bank mobile phone charging te da na apogo corner gana give ba meaning na ai cable ma at ko da ka ai za cable ma ai ga kai la mi te la kan nang lo ga si connection te da ai ga headphone ram la mi ai Philips go headphone da ai le Philips go ai za front take ra ai na studio grade her makka to backing track se do hang jing na kai ba microphone headphone ram da ena ai ga headphone cat Sony MDR XD 200 pause telu recording za te dele naka tem ke lang ba
individual gu artist recording tem ki lamba apo pe na te da apo pe na apo AKG gu apo D5 condenser sorry dynamic mana apo pe CAD cat gu model exact type te video palawida ZXL 2200 microphone aja teina hongda gwada leja problem gazing za anga quality za page lamire aja sunaka changa Studio4 OneMajority mungki ga teilung zamba microphone za na go set up ta so som di kang leja recording te hanga wangai luile ba ang toile aja tame headquarter tameng long district ka lamui nah sudah ai lama pada sana ya mixing room sang dah juga ya tahu za recording te me music kat le me la le na देखिए दा ya chair ka is a project cat lang mi mixing tera bangda project ta mixing te sumak veba project ya aja lasting recording te ranga laptop nanguda ayan kaina tema Sony Vaio gu laptop ta laptop Intel i3 gu na te lamui upgrade te buiwang dida hibam za budget na peja na budget gulung ki na ai so khubi ba model upgrade da nang lang da ya later da chang da ai ja abu marorama manarama salamu ja an recording te gulang hangna te lung zoom out zina sisa rapalaka live song te na dam song zina magu video aja TV da minute kaya ja sang ta chalamida leja studio ham nazu te ai gule da te ai gule sa video le da YouTube channel video update te ta nak sang di zina Studio 2024 ga upgrade te dai lu ga chang ana rai lang ba video samuda masana blog te ga hera samuda hai mena na support te ga ja ba jina to le ong dai ba adu ham hai mena na support te ga si ro le ja hai mena da kyam mai le ye ga ma te na zu to le ga le